kandi nawe aradukundaga cyane. Habaye ejo bundi umwana washatse akicara ahamagara akavuga ngo se umwana wa Esipare arakomeye, ese umugore wa Esipare arakomeye. Tukumva biratubabaje cyane, ariko kuri ubu yarangije. Ni ukuri tumwifurije uruhuko bwiza, Imana imufashe ku mirimo yakoze imirimo myinshi cyane, kandi yakundaga ababyeyi, yakoreye urugo rwiwe. Mu rugo rwiwe ntihabaga induru, mu rugo rwa Muhuza nta nduru yahabaye, mu rugo rwa Muhuza habaga amahoro cyane. Ubwo tumwifurije uruhuko bwiza, Imana imwakire kuko izayakira abantu. Murakoze. Tugeze kuri uno munsi wo kuvuga urupfu rwa nyakwigendera. Amena. Babanye imyaka myinshi, tubana neza, kandi hari aho usanga mu ngo bafite induru, ariko nta nduru twigeze tugira mu rugo rwacu. Amen. Kibabaje, yagiye ahantu henshi hatandukanye, ararwara, ndamurwaza, arwara kenshi cyane, nyura muri nzira igoye, ariko ararwara cyane, ntiyapfa icyo gihe. Ariko ubwo yaraje ageze mu rugo, icyo giza kibabaza, kuko nyamurwashije iminsi myinshi, ntiyapfa mu muhanda. Ariko muri uno mwanya, ariko Imana nishimwe niyo yabikoze. Amen. Nuko hano mu isi si iwacu, igihe gito tuzaruhukira ibabara. Ararwara, arababara, ndamurwaza mu bitaro by'Ikirezi, ndavuga ngo zenda arapfa. Kugeza aho mbwira komanda regime wabo ngo nawe mfashe muzana azapfire mu rugo. Ndamuzana, ashitse mu rugo tumujana ku bitaro arakira, asubira mu kazi. Yakoze byinshi ntabasha kuvuga. Amen. Ariko arakira, asubira mu kazi, ntiyapfa icyo gihe. Ariko ubwo yaraje ageze ino nta n'ubundi yakoreye, ararangiza. Yishwe n'abagizi ba nabi, ariko hano mu isi si iwacu, tuzageza igihe tutazongera kubabara cyangwa kubabaza imitima. Imana imuhe iruhuko ridashira. Amen. Murakoze cyane. Ndabaza gushimira abantu bose bitabiriye uyu muhango, shimira na Gasinza family, shimira Mirongo family, shimira n'abantu bose uko mubasha kwitabira uyu muhango uyu munsi wa none. Rero ku bijyanye n'urupfu rwa data, byababaje abantu benshi, natwe biduka intege tugura ukuntu twakwifata. Rero papa yari intwari, yari imfura, mbese nta kintu twifuzaga, nta kintu twamuburanye. Papa yaratwigishije turi abana bato, yagenze amahanga, yanyuze mu bihe bigoye, yanyuze mu bihe bibabaje cyane, ari ukubera twebwe agenda dushakira. Papa mbese mucamake papa tubereye imfura cyane, twotangira kumuvuga ubu nyine tumeze ejo. Abaswara rero bavuze neza ngo bajye mu ikaze y'itena. Rero ujanye na papa yanyigishije ibintu byinshi, yanyigisha ibintu byinshi, yanyigishije kubana n'abantu. Mu gihe yazaga bamuhaye i Kigali, yanyicazaga akambwira ngo mwana wanje, ikintu cya mbere umurage ngo ushobora kugusigira, ugomba kwiga kubana n'abantu. Arambwira ngomba kwiga kwicisha bugufi, kumvira abakuriye n'abo kuriye, mbese bose nkabumvira. Papa yanyigisha ibintu byinshi, yambwiye ibintu byinshi, ariko nshaka
kaka na mukecuru babwira uko papa aracyahari. Papa bagiye, papa turi kumwe, papa aracyahari kandi uyu nziza turi kumwe nabo, komeze mwihangane. Muko tubona hano papa aracyahari, ifoto ya papa irahari, mu background ifoto ya papa arahari kandi aho agiye no heza kwifashisha urukundo rudashira. Yaracanye isharateye ndababwira ati ayo mafaranga rwose bazayazane bayasangije hano ngo asansa. Ikindi ngiye kurangirizaho, Nyamunyura yarasanzwe ari umwana wacu, kuko nyina wa Nyamunyura ni mushiki wacu, ni umwana uvuka mu basinzira mu nzu y'umwami Bunanka Tabarutubuka ba makanika ba mashabu bana Persipa. None rero Nyamunyura ni umwana wacu, tuzaguza tubane. Wihangane mwana wanje, umuryango tukugeneka zitanu nzabashobora abo bana. Ikindi kandi mu kintu tuzaba tubiriho ba babu muzabashire ku ishuri, naje nizaba ngiriho singikora nagiye muri pansiyo, nzaza nshakisha amakaye ya ba petit frère na wadada yangu na wadada yangu wana Persipa. Asigaye nihanganisha Rita na petit frère urahiye, niwe wabanje gushaka kuri jewe, ariko nini njo mpaye uburenganzira ashaka twabigiyemo inama. Navuga ati jewe ndacibere muzanje zo ku mashuri, ndagenda muri za 80 narimenyereza Burundi, ariko naje gushaka muri 83 muhuza yarakuze. Uwacu nawe aranunganira, niyo wari n'umugabo n'ubu n'umugabo n'ubisi yameza amenyo. Ibihe bizabihinduka, ariko bizashira. Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Ntamura inaita mwana Persipa itaisha. Ahasigaye mwana wanje Nyamunyura mwihangane, petit frère urahiye, Shemegi Rita na manyana yacu, nyina wa Nyamunyura ari hano, ariko nawe rwose wihangane, kandi mwana wa mama dada yangu nuza gutaha uzamuri waje. Asante sana akari banene manese. Tusaba kamende ni hunduye papeli fubishije byakozabaye turabana nawe abanyakiganda basumba no kubihanganisha abamba kubihangana adutereka kuko kuri ndi muvandimwe tuzamenya kujeje kandi twafisa kandi cyane cyane rero nimba twamuciye nimba ari wowe dushiye muboneye hano wageze ariko sahe kura kwa beto mukihanganisha umuryango w'Imana wabuzima twese bihangana nawe ndabihanganishije umudamu we ndabihanganishije muri gusasa y'abadusuye tubihanganisha umuryango wiwe abana sise abavyeyi biwe mwese mwihangana. Imana ibakomeze ibahereze umugisha. Murakoze. Sawa. Byose gushimira Imana kuko Imana ariyo mugenga w'ibihe, kandi kuko Imana izikora ibyo ishaka, Imana ishimwe. Biba bigoye guhagarara ahantu hameze gutya mukavuga ngo Imana ishimwe, ariko kandi Imana niyo izikora byose. Bwana asifiwe. Amen. Duhagurutse nk'abakobwa b'abasinzira, natwe icyatuzanye ni ugufata abiwacu mu mugongo tubihanganisha. Ijambo rya mbere turihanganisha muzehe n'umuryango we, umudamu n'abana be na mukecuru. Turavuze ngo mwihangane, Imana nizihindura ibihe, kandi hari n'ibindi bihe byabaye ngibi, ariko Imana nizikora byose kandi nizire imfuzi. Turabihanganisha
twihanganishije ngo mwihangane Imana ibahumurije. Ubundi twihanganishije Espoir n'abarumuna be kuko yavuze ko ise ntiyapfuye, hari n'abari mu gufata basigaye nk'aba, ariko ise yagize umugisha kuba yasize abana b'abagabo. Espoir abivuze neza, aravuze ngo ifoto ya se ngo niwe abakeneye kureba se ngo baze bareba Espoir. Rero turamusuye nk'abakobwa b'abasinzira kandi turakwihanganishije, komere cyane ub'umugabo. Iki gihe n'igihe Imana yabonye ko ugomba guhaguruka, Imana iguha umugisha. Rero dushimiye abantu bose baje kudufata mu mugongo, baje gufata abasinzira mu mugongo, kandi dushimiye iri teraniro ryose, Imana ibaha umugisha. Cyo ngiye kurangirizaho, ndarangiriza ku muryango w'abiwacu. Ndabashimiye kuko mwitanze mugakora ibikomeye, mukaba mwashoje uyu munsi mukuru wa mwene data, Imana ibaha umugisha. Rero natwe abakobwa b'abasinzira dufite indoro, turasura muzehe na Espoir, turavuze ngo Imana yo mwijuru bihanganishe kandi Imana izabarera. Murakoze. Imana yagize neza cyane. Kubw'ibyo turabihanganisha bavandimwe, mukomere, mufite umuryango munini cyane w'abasinzira, uwo nguwo uzagerageza uko bizashoboka kose. Nunanirwa Imana irahari izunganira. Semeni amen. Nuko niko bimeze. Natwe nk'abavandimwe twabanye kubegera, twakoze twakoreye hamwe na mitwarite ya hano, hasigaye iyo ndorera za kubageraho. Turabashimiye cyane kandi tuvuga ngo mwihangane cyane. Yesu abamugisha. Ariko tuvuge y'umuryango wa Muhuza. Twabanye na Muhuza kubegera iminsi miremire. Ndakeka muri abo bose bari hano abandusha iminsi twabanye n'ingabo ya Muzehe Ibrahim. Imyaka twabanye neza, jewe Muhuza arinze arangiza arumva kimwe kimuturuka mu kanwa, kandi habe na buke, ariko tuba twihanganishije umuryango wiwe n'umuryango akomokamo, no kubanira n'ahandi n'ahandi hasigaye Yesu mwaka. Mwana tufiwe nashusha kuvuga hejuru nyine uyu musore wagiye uriya bose n'abuzukuru baje bose, ije bakomokamo bose, nyirakuru na nyina n'umugore we kugeza ku mukazana wabo bose nije baye bakomokamo. None rero tukaba twabonye uyu mwanya nyine umunsi mukuru wiwe, Imana ishimwe. Nubwo nyine tutamusitse tahagaze ngo tumwizikire nyine niko ibihe bimeze, niko iminsi imeze, dukwiye kwifata nyine uko imeze. Ariko nanone abasigaye nyine asize abagabo, asize umuryango, adusigaye umuryango, tuzaje inama, tuzovugana, tuzageraho, uzodusura kwe tukamusura, asize umugabo kabisa. N'ubundi nahoraga mbasura, ariko nanone tukaba icyo tugiye kuvuga tubihanganisha ngo bakomere, bihangane, wihangane, nta kundi bimeze, nta kundi twabivuga, reka tubifate nk'uko ibihe ariko bimeze, ariko nanone nimwihangane mukomere, nta kundi mwebwe usigaye tuzakomeza kubonana asigaye Imana. Mbere ya byose turavuze ngo abavandimwe mwihangane, isi niko imeze, ibintu bimeze nabi, Imana ibihanganisha. Amen. Mubona duhagaze hano, iyi ni jeunesse yavuye ku Bwegera, turi mu Kamanyura, abandi bari mu Bugarama kubera impamvu z'ibihe. Dufite abandi bari i Burundi, muri Kenya no mu Bugande ndetse no mu makambi. Ariko iyo duhuye n'ibyago nk'ibi ngibi, twebwe nka jeunesse dukora contribution, yaba abari kure, yaba ari abamwari kuri tele, tugasura umuryango ugize ibibazo. Rero twumvishije inkuru ya muramu wacu ko yitavye Imana, twebwe nka jeunesse byaduteye agahinda cyane. Yari umuntu akunda igihugu nicyo yakoreraga, ariko ejo bundi abo bakoranaga nyine babigeza kuri abo babigejeje.
Imana imunezero kudashira. Ubwo nka jeunesse tugiye mushiki wacu ngo yihangane ukomere ufite abagabo. Espoir ni umugabo cyane na bonke n'abantu bakuru bafite ubwenge. Jewe Espoir naramwigisha ndamuzi cyane, ni umugabo w'ubwenge bwinshi cyane. Papa uzakomere, uzaba umugabo mu rugo. Amen. Rero turi ahantu hatandukanye, hari abari mu Kamangira ngo twabivuze n'ahandi hatandukanye. Indoro yacu ko turayegeranya, bizera ko mu cyumweru gitaha tuzabasha kugeza kuri famille tukayibaheza. Niba nyakubahwa nawe yabakira ariko ntacyo nuko nguko turavuze ngo mwihangane, Imana ibakomeze kandi baheze umugisha. Amen. Yanshoboje kubasha kugera ahangaha nanjye kamageze muri biro. Numvishije amakuru numva ncitse intege cyane, ndavuga ngo sinabasha kuhagera, ariko Imana yaranshoboje. Imana ishimiye Imana cyane nuko nahageze. Uyu mwana bamushingiye ari umwana muto cyane, ariko tumaze kumushingira aba umugabo muto, arera urugo rwiwe neza, akunda umugore, barakundana, n'umugore aramukunda. Atubera imfura, niwe mukwe wacu mukuru, ariko yabaye imfura cyane. Uwo mwana yabaye imfura imeze neza, n'umugore aba umwana mwiza, barakundana. Umugabo aja mu kazi, agezeyo akora akazi kuko bisanzwe. Ageze iyo yagiye araguma ararwara, kubera ko uko bagiraga urukundo kuva amushatse, ntabwo twumvishe ngo batonda, ntabwo twumvishe ngo barwana, ntabwo twabonye Nyamwura agaruka mu rugo iwacu ngo hari uko bamubwiye. None uwo mwana yatubereye imfura cyane, Imana imuhire urukundo. Nkaba nshimiye na Nyamwura kuko yabaye umwana mwiza, akihanganira umugabo iyo yarwariye mu mahanga, akaza aja kumureba, akamucura, akaza akamurwaza, agakira umusubiza. None kuba Imana imwimuye ariko imusigiye abagabo, Imana ishimye cyane. Ibyo dushimiye Imana cyane, Imana imuhire urukundo. Ariko nkaba nshimiye umuko wa mbere Imana yanjye, nawe niwe umuko wanjye mukuru. Inzu usigaye ni mukuru ka mama wawe, ariko muzehe yaturereye neza cyane. Gutangira kuri Mwita kugeza ku mukazana hari bikumvishe, ntabwo twabonye ritagaruka bavuge ngo bamugize gutya cyangwa se bamutumye, ariko batubereye imfura muzehe. Imana imuhe. Nicyo gituma twasubiye kugongera. Saba murakoze, mukoze neza cyane. Dushimiye Imana yuko tubaye muri ibi birori, nubwo abantu batatanya ariko tuba tubayemo kuri uno munsi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana, uyu musore wapfuye yari umukwe wacu kandi yari mwishwa wanje. Yari umukwe wanje kandi yari mwishwa wanje. Ariko mu buryo mukuri ntabwo numvise muri urugo rwabo bashinze kuko hari agasaku kigeze ku rubanza. Nta kintu na kimwe twigeze kumva mu rugo rwabo, habe n'ababyeyi babo ntabwo twigeze kumvana cy'imizozano, cy'izindi ngorane, cy'ibindi bibazo. Oya, baturereye neza, badutungira neza, bitwara neza. Ariko kuba none badusigiye umuryango w'abantu bangana gutya, Imana ishimwe cyane. Inonsa ntiyapfuye, arahari kuko asize umuryango ungana gutya.
asize abagabo kandi ni abagabo b'intwari ndabazi ni abuzukuru banjye n'intwari turabana nabo kandi turakundana nabo none natwe mu biriho tuzoguma tubane nabo mu bibazo byose tuzabarera ntabwo basizwe ari imfubyi basizwe ari abagabo basizwe ariko tuzabana mu bibazo byose tuzoguma tubifatikanye Imana bagasanire kandi bahereze murakoze barasiwe twese ni ugutanga kure nubwo babivuze umuryango w'agasinzira ukomokamo abakobwa ariko bombi ni abacu uhereye kuri mama Mahemu umukobwa wacu twangekore tuvuga ati yihangane akomere isi niko bizabera gukora ijambo rivuga ati ubuzima bwabo n'umugore wawe igihe gito rero iyo waba umwanya twangekore ati akomere cyane Imana ntiyamwifuje kuzima ubundi kandi guheza n'umukobwa wacu mpore wabuze umugabo yihangane kuko twakomeje twivuga ati Imana ntiyamwifuje kuruta twebwe abagihari buriya ari gahunda y'Imana banze mpore bakomere bihangane aheza mu ijuru niho tuzabana twitandukana kandi aho ntabwo tuzakwihatana rero famiye kurora tubahaye mpore nabo babuze umwishwa babuze umukwe urumva amakuzo 75 ndakeka ko twese turabura umwana wacu inshuro zibiri avuze ngo mukomere namwihangane kuri ko Imana yashatse kandi Imana yifuje ubundi Sindoro bari kugera mu rugo famiye Rugorora turabasura ari umukobwa wacu ari mushiki wacu twavuze ngo yihangane ubwo Imana yakeneye ngo bakomere nta kundi aheza mu ijuru birashika imyaka imeze niko ibyo bimeze igihugu badasabwa umugisha yuko abonye abantu bangana batya yizihiza umunsi mukuru wiwe umukwe wacu bibagize umugisha cyane ariho benshi bari gupfa bakabona babakorera ibirori nk'ibi nabyo bikababaza ariko tubahaye kwihangana cyane ngo mukomere cyane bakibaze n'abafashe abana b'abakobwa b'abagorora barimo banyirasenge nagafite mukuru wacu ahangaha nashanga bahabuze ngo bamwihanganishe wihangane mukuru wacu birashika mama wihangane cyane iminsi imeze umunsi umwe gusa tuzaruhuka ababyeyi duhanirwa ariya marira y'abana bacu bagiye babisiga birakwihanganishije cyane cyangwa hariya nawe wihangane usigaye n'abagabo bakurikirana bafite n'inzego rwinshi ndabona bameze neza bazakomeza babarere n'ubwo umubyeyi wabo yagiye ariko ahandi ndabona bamaze kugira imbaraga badashobora kubafasha bakora ku isi mwihanganisha tunabihanganishije dufite inzara nyine dushobora gusubiramo mukuru wacu ugasanga ngo mwihangane Imana irafasha cyane murakoze cyane mwihangane urakoze bamaze kuvuga natwe dukomeje gutanga mpore umuryango w'agasinzira babivuzeho kenshi cyane kuko hari umukwe hari umuzukuru hari umwishywa ibyo ntabwo tubishyira ndashaka kuvuga gatoya muhuza uwo ari we hari ibintu igihugu cyacu gifite bitandukanye n'ibindi muhuza yari umusirikare kuko izi gahunda zose ziba zihari zikorwa n'igisirikare ariko kubera kuko ariko igihugu bimeze
tugomba kuzakira uko ntabwo umuntu w'umusirikare wakoreraga igihugu yoburira mu bandi basirikare ngo abantu babure n'umurambo ibyo bintu nibyo bitubabaje cyane kuruta ariko Imana yo mu ijuru izagenda ituma tuzakira kandi tugenda tuzumva. Rero duhagaze hano nka famiye ya Rugorora kuko babivuze, Rita ni mushiki wacu, Nyamwira ni umukobwa wacu, utanze mpore cyane umuryango wawe. Muza yari umuntu ukunda akazi ke, nje yigeze kuboherwa haruguru k'umusumari, tubimenya bisa naho bitinze, umugore araza mu gitondo arahansanga, nibyo byiza twari tubuze nyine by'igihugu cyacu, yaraje aje mu Kibari kirarangira asa n'utinzeho iminsi mikeya mu rugo ngo buce ashaka kongera gusubira mu kazi ke. Agaze hariya ku misumari habaga bariyeri baramufunga kandi afite inzandiko ziwe zimuhesha kuza, nubwo zenda zari zirenzeho iminsi mikeya yo gusubira ariko agasubira mu kazi. Tuza kubimenya bukeye twiyambaza komandari wari hano abidufashamo, arongera asubira mu kazi. Rero umuntu witangiye igihugu akakirwanirira bigeze aho akumva afite ishaka rirerire ryo kubikorera, ariko igihugu ntikibimenya. Burya nyine tugomba gusenga Imana ikazagira ibintu byinshi igomba guhindura. Rero mukomeze mwihangane baje gufata mu mugongo imiryango yose, Imana yo mu ijuru ibagire neza. Espoir ni umugabo n'abarumuna be, famiye hari uko twavuganye, famiye ya bugufi turaza kugera mu rugo, ntabwo ari bya none gusa bizaba bisanzwe, nanone n'ejo bundi turi kumwe, uzubahuka uze kutwegera nk'uko isi wabikoraga kugira ngo dufatikanye kurera barumuna bawe na nyoko na nyogokuru bose hamwe. Rero nyuma y'izi gahunda famiye ibyo yateguye turaza kugera mu rugo tubashe guhitaha. Murakoze, ahasigaye mukomeze mwihangane. Ni wowe uko so yaraserukiye runo uno mwanya ni wowe urusi, uno mwanya ni wowe tugiye guheza ubushobozi abazoshaka gusanga kugana ruriya rugo badasanzeho sobukuru bazoza bakureba, kubera kuko sobukuru amaze kugera mu mwanya w'izabukuru ahanini ni wowe bazoza bareba. Kandi ibitekerezo uri umugabo uhindura ibitekerezo by'ubwana, umenye kuko ahawe inshingano z'abagabo. Muri uno mwanya tukaba dukeneye uyu mugabo nibaza ari Savo bwira mwami mwami k'Isavo umubwire w'amagabo. Urakoze, ibi biramenyerewe birazwi, ariko icyo mbabwira ni iki: nk'abasaza bageze aho tugeze tugira ikibazo duhura nacyo cy'abasore b'iki gihe. Twabwira abasore ngo nibashake ngo yareba kutunanira kandi, ariko nimurebe umusore wacu Imana iramuhamagaye adusubiye umuryango. Uyu baravuze uwo ni imfura ya se, uwo kandi ni imfura ya setu. Murabona naho atari byiza. Umugore wiwe ari hano yo twibagiwe oya noneho bibaye byiza uko waruha wumva uko turatubwira umugabo ziriya nshingano twamubwiye murazisangiye, urugo ni urwanyu, bariya ni abasaza, ni mwebwe muzoganwa, ni mwebwe muzaza mwakira abashitsi, muze urugo ni urwanyu kandi mukwiriye kurukorera kuko so yarukorera. Ngaho arakoze, nagira ngo ahantu naringeze n'irya jambo narishatse kubabwira ry'abasore b'iki gihe barimo kwanga gushaka, natwe ababyeyi tugashaka ngo bashake.
tituzi iminsi ibihe n'ibihe bihora bihinduka ariko bakaducuruza bakadusigira umuryango bakazabasiga abandi bantu none ushatse kugira abasore baraba mushake mureke kwanga gushaka mushake iminsi n'imibi ibihe bibi n'ushira umudamu mwavuga ngo isi ngo yubakise nabi kandi kirarumwe nabi tumwamwumvise none kubona uyu musore paperi turanezerewe kumubona tumusigiwe n'umubyeyi wiwe ariko turahumeka kuko tumufite turakomeye kuko turi kumwe nawe tuzobana nawe tuzofatikanya nawe ariko mwumvishije ijambo bavuze paperi ni imfura ya se kandi ni imfura ya se asuye kandi no mu cyimbo cya se kubivura imfura ya se murabyumvise neza none reba ubu ni ubutwari baguhaye ubu ni ubutumwa baguhaye izi ni inshingano zawe z'urugo baguhaye ubu ni ubuyobozi tuguhaye n'umunsi wa none kuva uno munsi wa none ubaye kuva uno munsi wa none iyi ni serivisi tuguhaye ubutwari bwa inosa ubaye inosa uyu munsi wa none inosa ni wewe niwe uhagurutse niwe duhagurukije niwe duhaye inama ubushobozi n'ubutwari bwiwe bwose hasigaye ugire ubutwari n'ubushobozi n'Imana ibigufashemo urakoze reka muheze n'icumu rya se icumu ry'ubutwari urakoze amajambo yamaze kuvugwa ni menshi nayo inguko bamaze kukubwira ni ukuguha ibikwiye kandi ibyangombwa dore iyi ni inkoni si inkoni yo gukubita ni inkoni si inkoni yo kugira nabi ni inkoni yo kuragira ni inkoni yo kuragira urugo yo kuragira ibirurimo yo kwitwaza yo kwishingikiriza yo kuguha uburyo uhagarara kandi rero tukaba tuvuga ngo iyi nkoni uzoyitwaza kandi uzayicisha urubanza niko tuzatugira nubwo ngubu bimaze guhinduka hari amakaramu ariko iyi ni inkoni yo guca urubanza aho ngaho kuva urugubu ubaye umutegetsi n'umucamanza iyi nkoni niyo gutegeka uzoyitegekesheje tukayikoresha ibibi ahasigaye Imana igomba urakoze reka twumve umusaza sekuru hari ijambo avuga yewe nta rindi jambo mvuga cyane ndabwira ngo umuhuza twimitse imbere y'abantu bangana gutya muhuza umutwe umwe ntiwigira inama dore se wanyu barushambara namwe muri hano muhuza ikizakunanira gusobanura urushambara muburegeranye murahorana imbere y'uko jewe uzampamagara kuri fone ariko rushambara ikibazo azaba abaperezida bazavuga ngo uruhazi ruhurira ku rundi urabyumva impanuro ni rushambara n'abandi basigaye bari hano hasigaye uzabanye n'Imana kandi uzakorere umuryango neza nasaba pasiteri bari hano nashimiye n'itorero ryatukoreye imihango kwa kutupa muda tunaacha tunasiye tuseme hii neno. Tunashukuru kwa kuonekana hapa na kwa kufika kusaidia nasi. Familia ya kanisa tunasema kama tutawasaidia kwa kila jambo lolote ambalo tutaweza. Tuko pamoja kwa maneno yote ambayo itawezekana. Mungu asaidie kwa sababu tunaonekana kwa muda huu. Amen.
Acha tuombe Mungu, tumwalike Pastor kwanza Ngabogwabe kusimama. Nenda. Data, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimiye ku bihe byiza twabasha kubona hano hantu, turagushimiye ku mirimo yakorewe hano hantu, izina ryawe ribe rihabwa icyubahiro. Duhagaze aha ngaha nk'abagaragu bawe kubashumba, ubwo umuryango umaze guhereza umuvandimwe inshingano zo kuyobora urugo, umuheza ubwenge, umuheza ubumenyi, umuheza ibitekerezo byo kubaka, uzamwambike imbaraga zawe, uzamushoboze muri byose. Ahawe inshingano zo kuyobora umuryango akiri mutoya, ariko ndibuka kandi neza yuko watoranije Dawidi akiri umwana mutoya cyane. Uyu nawe uyu munsi wa none ahawe inshingano zo kuyobora umuryango wabo, uzamuheza imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi, uzamugira inama, azayobora umuryango kuko bikwiriye. Asandi ko kuzumvise, tugushoze mu bwishingizi bwawe rero n'akagaziteka ryose. Amen.